Salibonani bathandekayo, liyabingelelwa lonke ngegama lomfeli wethu Jesu. Amen. Sithanda ukubonga umlimo osigcinileyo wasipha impilo. Kuhlane we-COVID lokhu siya phambili, kodwa siyabonga ulondolozwa ngegama lika Jesu. Kuthi abangaguliyo inkosi ligcine linjalo, asebe affected inkosi lelaphe ngegama lenkosi ethu Jesu. Siyabonga bathandekayo, ngiloyisa namhlanje ukuphendula umbuzo ohluphayo kulezi insuku. Sizakhuluma ngaphansi kwesihloko esithi sona, is divorce right? Is divorce right? Kasicimezeni sikhuleke. Babo ingcwele ohlala ngikhaya ezulwini, mngani wami Jesu phambi kwesihlalo sobukhosi sesikhona lathi. Ngilapha ukunikela leli lizwi esiza kulifunda khathesi entendeni yesandla sakho. Sicela Thixo yehla sizizwe izisindo zikaMoya Ingcwele zihamba hamba, khulume lathi kanye sikuzwe kanengi, khulume lathi ngani kawusokuphinda ukhulume lathi futhi. Bonke abalaleleyo labakholwa ukuthi uThixo sezakhuluma kabathi amen. Siyabonga bathandekayo, is divorce right? Kulungile yini ukudivorsa? Ungakhangela indaba zokwahlukana emtshadweni sezibhahile okumangalisayo. Nxa bengidingisisa kulabo abakhangela nge-divorce rate, bathi bona i-divorce rate yes increased nge-40%. Umnyaka thewuqala ezweni lethu leZimbabwe, ikakhulu esabelweni sethu seMatebeleland lakoBulawayo, kuhlanganiswe abantu abangu-1297 ngomtshado, registered marriages. Kodwa there are now more than 2,000 divorces. Singabalanga ama-unregistered marriages, abahlala ndawonye bengatshadanga phela yibo abanengi ukwedlula abatshadileyo. Akula ole nombolo zangikhona ukuthi bangaki asebahlukanayo, kodwa abantu bayahlukana. Ukusa kwamalanga baxabana kuthiwe kuthe zakho, omnye athi sengisiya ngikhaya. Bathandekayo, iminengi imtshado echithekayo. Singakhulumi labo abayehlukanayo kodwa belokhe behlala ndawonye. Abantu phela behlukana emtshadweni lokhe behlala one indlu. Ubaba ayelala sitting room, umama alala ekamelweni, bangakhulumisani kumbe besheya kamelo linye kodwa bengasahlangani sebehlukene. Bathandekayo, ngifuna sizwisise okokuqala ukuthi kwini okubizwa kuthiwa ngumtshado. Kwini umtshado? Ungafunda iBhayibheli uGenesise 2:18, uThixo uthi kakulunganga ukuthi umuntu ahlale yedwa. Yinto iyaqala iyabonakala impi kungakangeni lesono ukuthi umuntu angathathi kubi. iBhayibheli ithi it is not good for a man to be alone. Umtshado bathandekayo kulicebo lezulu, kulicebo likaThixo. Umtshado kungezinye zezinto ezingcwele. Kulomahluko omkhulu phakathi kwe-contract le-covenant. Umtshado bathandekayo is a covenant.
Yisivumelwano esenziwa ngabantu willingly. Yisivumelwano okukhangelela ukuthi izulu lisibusise. Umtshado ukhangelela ukuthi ube yi-everlasting covenant. Kodwa i-contract iyaphela. Abanye bangena emtshadweni yama-contract hakhona yama-covenant. Phela i-contract nxa uku-contract ungabona ungasasuthiseki ku-contract uyayiterminata anytime. Kodwa umtshado kawunjalo bathandekayo, kuyi-covenant, kuyisivumelwano. Kulombuzo owawukhathaza abafundisi esikhathi sikaJesu. Hamba lami eBhayibhelini encwadini kaMatewu chapter 19 ivesi ngelesithathu. Ithi yona basebesiza kuye abaFarisi bemlinga, bathi kuye, kuvunyelwe yini endodeni ukuthi yale umkayo ngaso sonke isizatho na? IBhayibheli ithi yona beza kuJesu abaFarisi ukuyamlinga, bathi Jesu kakusitshele, kuvunyelwe yini ukuthi indoda yalane lomkayo? Kuvunyelwe yini ukuthi indoda idivorce umkayo? Kuvunyelwe yini ukuthi indoda imlahle umkayo? Sikhona yini isizatho Jesu akusicacele esingenza indoda yale umkayo? uJesu bathandekayo uyambusisa isikhathi eziningi. Phela uJesu qinisile ngabe wayengaba ngumntwana wesikolo wayesahleze efeyilile, ngoba kwesinye isikhathi into azibuzwayo kasizwa aziphendulayo. Kwelinye ilanga omunye uyabuza ukuthi Jesu ngubani umakhelwane wami? uJesu abesesithi kwakule ndoda eyayisuka eJerusalema isiye eJerikho. Lalapha uJesu uyabuzwa, kuright yini ukudivorsa? Isiphi isizatho esingabangela idivorce? uJesu abesephendula athi evesini ka4, wasebaphendula wathi kibo, kalifundanga yini ukuthi abadabula sukusela ekuqaleni wabenza owesilisa lowesifazane? Wasesithi, ngenxa yalokhu indoda iza kushiya uyise lonina, inamathele kumkayo, labo bobabili baza kuba nyamanye. Ngakho kabesebabili kodwa sebenyamanye. Ngalokhu uNkulunkulu akuhlanganisileyo makungehlukaniswa muntu. uJesu uhlakhulume number 1 cause of divorce. Uthi yena iplani kaThixo ngomtshado yikuthi abantu bangathathana, they must learn to live and give. Indoda kufuze ichiye abazali bayo, inamathele kumkayo babe nyamanye. Abantu abanengi bayafisa ukutshada kodwa kabafisi ukwehlukana labazali babo, basala bele attachment labazali babo. Umtshado uthi umuntu kufuze achiye uyise lonina. Ikhona imtshado abantu abaphakathi kwayo elokhu ibuswa ngabazali babo. Ikhona imtshado abantu abaphakathi kwayo elokhu ideterminwa ngabanye abantu ukuthi kwenziweni. Ikhozi yedivorce yokuqala yikuthi abantu kabafuni ukuchiya oyise lonina. Abantu kabafuni kuhlala ndawonye babe nyamanye. IBhayibheli bese lisithi lokho kuhlanganiswe nguThixo makungehlukaniswa muntu. Bathandekayo, manamhla ngikutshela iqiniso, nxa umfowenu
wathatha umuntu owawungafuna mthathe, nxa swamthatha swaluza, ngoba iBhayibhili lithi izulu lingahlanganisa makungabi lomuntu ehlukanisayo. Ngaze umalukazana ulichapha, ngaze umalukazana kawumthandi, waze umalukazana usuke emulini abathakathayo. Nxa wehluleka ukuthi ubacebise bengakathathani, bangathathana. iBhayibhili lithi lona lokho kuhlanganiswe lizulu ma kungehlukaniswa umuntu. Bathandekayo, kule ngozi emangalisayo yokwehlukanisa izinto ezihlanganiswe lizulu. iBhayibhili libe selisithi lona, uJesu abesesithi kuvesi nelika-9, kodwa ngithi kini, loba ngubani owala umkakhe ngaphandle kokufeba abesethatha omunye uyafeba, futhi othatha owaliweyo uyafeba. Hayi kalizwanga lindaba. iBhayibhili lithi nanso isizathu esingenza abantu behlukane. Isizathu esingenza abantu behlukane yikuthi umkakho afebe. Nxa usufuna ukudivorsa, engxenye woba lomthandazo hodwa ukuthi ngimpambe efeba, ukuthi kakwazi ukwatsha kasosizathu sedivorce, ukuthi uyakhuluma kakhulu kasosizathu sedivorce, ukuthi kakupha abantwana kasosizathu sedivorce. Isizathu sedivorce yikuthi umuntu othandana laye ufebile. iBhayibhili ibisikwenza kube nzima, ibisisithi futhi othatha owaliweyo uyafeba. iBhayibhili ithi yona kungenzakala ukuthi umuntu aliwe bathandekayo kungasosizathu sobufeba. Lo omthathayo la esebalela ukuthi uyafeba ngoba lokho ethandana lomfazi womuntu. Hayi kalilizwa iBhayibhili kuMakho chapter 10. Makho chapter 10 ivesi lingelika-11 ithi yona nxa ngifunda la, wasesithi kubo, loba ngubani owala umkakhe athathe omunye uyafeba kuye. iBhayibhili ithi yona ungala umkakho ungambambanga efeba ubusudecide ukuyaphinda uthathe. iBhayibhili lithi emtshadweni ophakathi kwawo uyafeba. Ibisikwenza kube nzima kakhulu kuvesi 12 ithi lo mfazi uba esala indoda yakhe endele kweyinye layo uyafeba. Bathandekayo, kanti izulu lizama ukuthini? uThixo uzama ukuthi umtshado is a covenant, is not a contract. Abafundi bakaJesu nxa uJesu wayesekhulume kanje babe sebesithi bona evesini lika-10, abafundi bathi kuye, uba udaba lomuntu lomfazi lunjalo, hayi ngangcono kungathathwa. Bathandekayo, nxa kule ndaba enzima indaba yedivorce, ungabala uMalakhi 2:16 ithi uNkulunkulu uyakuzonda ukwahlukana. Nxa kulento ezondwa lizulu yikuthi umuntu adivorce umkakhe. Idivorce bathandekayo iyalimaza abantwana. Idivorce bathandekayo iyayilimaza imuli. Idivorce bathandekayo yenza futhi idivorce is more expensive ukwedlula umtshado. Bengibuza izolo ekhothi lapha, bathi ukuthi usikulungisele utshade 100 bond, kodwa ukuthi udinge iloya le-divorce kuyakukosta kubo 15,000-20,000 kusiya phezulu bond, kusiya ngokuthi uthola ummeli ongakanani. Ngezinye indlela nxa kulento edurayo, nxa kulento
ethwalisisa imuli nzima yikwehlukana, yikubaba ohlala ekhaya ezulwini esithi ngiyakuzonda ukwehlukana, ngiyamzonda umuntu owenza isihluku esingaka kumkakhe. Romans chapter 7. Bible lithi lona ncwadini yabaseRoma chapter 7. Zwana ukuthi lithini versini lingelika 2. Uthi yena ngoba umfazi owendileyo ubotshelwe ngomlayo endodeni ephilayo, kodwa uba indoda isifile ukhululile emlayweni wendoda. Ngakho uba indoda isaphila uzathiwa isifebe uba esiya kwendela kwenye indoda, kodwa uba indoda isifile ukhululiwe emlayweni angenza angakwenza endele kwenye indoda kafebi. IBhayibheli lithi lona zimbili izizathu ezingenza uthathe okwesibili. Okokuqala yikuthi wehlukene lomfazi ngoba umbambe efeba, wehlukene lendoda ngoba ifebile. Isizathu sesibili yikuthi indoda isifile okade uthandana la, okade wendele kiyo, lokuthi umfazi okade umthethe sefile. So nxa usafuna ukwenda okwesibili, nxa usafuna ukuthatha okwesibili ulemthandazo empili, umthandazo oqala yikuthi ngicela ukumbamba ubaba lo efeba, ukuthi uyadakwa kasosizathu sedivorce, ukuthi ubaba lo wenzani kasosizathu sedivorce, ovuza ukukhulekele yikuthi ngike ngimbambe efeba kumbe afe. IBhayibheli lithi lona angafa ukhululiwe, kodwa ungadivorsa lo muntu kungasosizathu sobufebe, esilongu esaphila kawuvunyela ukwenda, esilongu esaphila kawuvunyela ukuthatha. Abathandekayo, ikubaba sezulu lesithi marriage is a covenant, is not a contract. You cannot just terminate ngoba umthatho ubambe ukusindiswa lokulahlwa kwethu. Bible lithi encwadini yabaseKotinte 7 verse ngelika 10 lo 11, kodwa kwabendileyo ngiyabalaya kungayisimi kodwa inkosi ukuthi umfazi kangehlukani lendoda yakhe. IBhayibheli ithi zwanini linelendileyo ngiyalilaya. nguPaul lo, alilaywa yimi, lilaywa inkosi. Ngiyalicela ukuthi ungavele wende kawusehlukani lendoda. Bathandekayo, indaba leyo yomtshado yimonta engela reverse gear, ilo forward kuphela kakubuyeleki emuva. Abakhula kudala bayakwazi ukuthi babe sidla mphiza inye bemkhana umunye. Nxa sokufika isikhathi sokudobha inyama, ungaba lomnyama udobha ijwabu, wawuchukana lejwabu lakho. Indaba yomtshado yi-touch is a move. Ungayilahla udobha ijwabu, uyachukana lejwabu lakho ukuthi uJesu asabuye. Ukuthi umkakho uyanatha kakwenzi ukuthi umdivorce. Babe khona abanganathiyo bathi bekutshela wathi abantu bale jealous. Ukuthi umkakho ulithapha asosizathu sedivorce. Ukuthi umkakho upheka imphosa kasosizathu sedivorce. Ukuthi uyapopota kakhulu kasosizathu sedivorce. Ukuthi kakula nzalo kasosizathu sedivorce.
bathandekayo nxa wazidobhela ijwabu lakho, nxa livila jukana lejwabu lakho, nxa epopota jukana lejwabu lakho. Bathandekayo umtshado bantu abatsha lingakangeni kiwo, wobani kwazi ukuthi asomatope, ukuthi sesidlala amatope namhla ngubaba, kusasuthi ngiyasomela sengiwugogo. Hayi bathandekayo, umtshado asomatope. Ungangena emtshadweni uyajukana lejwabu lakho uJesu azabuye. Bathandekayo, his divorce right. Bible lithi no, it is not right. uNkulunkulu uyayizonda i-divorce. Ngisakhangela isizathu esingu-6 ngesiqubu esimangalisayo esibangela abantu ukuthi badivorce. Isizathu esakuqala yimtshado enziwa abantu bebancane, lemtshado okuthiwa ngama-forced marriages. Abantu kwesinye isikhathi bangena emtshadweni bebancane kakhulu, ingqondo zingakahlangani, kuyabangela ukuthi abantwana baphangise ukwehlukana. Abanye yimtshado leyana yamaphutha lengosi, ukuthi wazithwala umntwana lahle lamthatha njengabadala lamfuqela lathi hambo yenda. Ijaha lankola laqala langani liyalisisu lamfosela ngenkani. Khona kuyabangela ukuthi bangahamba behambe abantwana badivorce ngoba yimtshado yokufuqelwa, ngoba yimtshado abantu abayenze ingqondo zingakahlangani. Esinye isizathu sesibili esenza abantu badivorce masinyane yikuthi abantu bangena emtshadweni sebadinwa. Umuntu wangona uyangena emtshadweni basala besiya ku-honeymoon, ihani sebaqeda sokusela imunu yodwa. Kanti nithini? Ngithi abantu bangena emtshadweni umuntu usuwatshintshanisa amankazana amaningi wadlula kiwo. Nxa sesemtshadweni selokhe compare, uzibani wayengcono kulalowo, uzibani wayengcono kulalowo. Imtshado eminingi idilizwa yikuthi abantu badlule ebantwini abaningi bengakatshadi, nxa sebesemtshadweni babelokhe beqathanisa. Esinye isizathu esedivorce yisizathu sokuncithana emacansini. Abantu ubabona benje batshaywe ngama-sanctions, targeted sanctions. Abanye obaba khonapha balenyanga ezintathu, abanye balamaviki amabili, abanye balomnyaka, omunye ulale ekhangele ngapha, omunye ulale ekhangele ngapha. Nxa sokusiyalalwa omunye ukhala ngomzimba, omunye akhale ngekhanda. Bathandekayo, ngesinye sesizathu esibangela abantu baphume emtshadweni, umtshado uqina uchitheka. iBhayibhili lithi kuKorinthensi lingancithani kodwa kube ngokwesikhathi lenze lisusa amathuba okukhuleka. Bomama lingancithani lizabangela idivorce, bobaba lingancitha abanye lizabangela idivorce. Bathandekayo, esinye sesizathu esenza abantu behlukane sitholakala eBhayibhilini encwadini yabaseHebheru. Hebheru chapter 13. Hebheru chapter 13. Kulesinye sesizathu evesini lingelika 4. Uthi yena obhalayo, umtshado kawuhlonitshwe kubo bonke, lombheda ungangcoliswa, kodwa uNkulunkulu uzagweba iziphingile ezifebe. Esinye sesizathu esenza abantu behlukane yikuthi abantu bayangena emtshadweni
sebephakathi emtshadweni baqalisa into yokufeba, ubaba aqalisa ukuba lama-small house, umama laye aqalisa ukurevenge aphindisele ubaba. Esinye sesizathu esenza abantu badivorce ngabantu abehlulwa yimizwa, ngabantu abangasuthisekiyo. iBhayibhili lithi encwadini kaZakha chapter 5 ungafunda verse 15 to 16 to 17, uThixo uthi natha amanzi kwawakho umgodi, natha amanzi kwawakho umthombo. Kulabanye obaba abangasuthiswa ngumama oyedwa, ulomama ngikhaya, ulomunye emakhandeni, ulomunye eBhayibhridge, ulomunye emsebenzini. Hayi bobaba, nathana amanzi kweyeni imthombo. Kulabanye abantu abaledimoni lebhasi, phela ungafika erenkini laphana usiyagada ibhasi, uyafika ungena ebhasini kuyabuya ongabafana okuthengisayo, okunye kuthengisa amaresi, okunye qabogogo, okunye kuthengisa amahanisi, abanye ngabathengisa amabhanana. Umuntu ahlale angathengi. Nxa ibhasi siduma useqalisa ukumemezela ihanisi imalini, amaresa imalini, ngicela ungiqhubele ibhanana, sehawukela okuphandle. Ibhasi sihamba. Kulabo baba abaledimoni elinjalo angagada ibhasi yomtshado, bathandekayo, ebelethuba lokudinga amahanisi, ebelethuba lokuthenga amabhanana, kodwa wangathengi. Nxa ibhasi sihamba seqalisa ukufuna okuphandle. Kulabanye abantu abasebhasini yomtshado asebehawukela okuphandle, sehawukela omama abaphandle, sehawukela amankazana amancane, sehawukela abafelokazi, sehawukela ama-single parents, sehawukela okuphakandle komtshado. Kulabanye omama labo abahawukela okuphandle komtshado. iBhayibhili lithi natha amanzi kwawakho umgodi, ungabi ngobafokazi, izifula zakho zingagelezeli endleleni zabantu. Bathandekayo, isizathu esinye sedivorce ngesabantu abanjengoSamson. uSamson wayelamandla okuphakamisa amagedi, kungani usiphula amaqhakela, adabula isilwane, kungani uhluba ibhanana, aqamula amaketane, kungani ubotshwe ngethishu. uSamson wahamba eThimna, wabona umfazi wamhawukela, wathi ngithathelani yena. Wahamba eSorekhi, wabona ihule walala kilo. Wahamba eGaza, walala emathangasini kaDelayila. uSamson wayelamandla, bathandekayo, okuphakamisa amagedi, wayengelamandla okuphakamisa izipha. Kulamadoda njalo, bathandekayo, konke lokhu kungabangela ukuthi abantu behlukane. Esinye isizathu esibangela idivorce sitholakala lapha kuHebrews 13 evesini lika-5. Ithi yona, yena liswani yilokho elilakho, lingaphileli imali. Haleluya. Nxa kule ndaba ebangela idivorce yindaba yokungeneliseke, abantu kabasuthiswa yilokho abalakho. Osazibani kungathengwa imota, iBP yaqansa. Osazibani bangathatha abantu ababo bayefunda ezikole ezidurayo, lani nxa lingenelisi selifuna ukulungisela. Bathandekayo, yeneliswani yilokho elilakho, singaphilela imali. Nxa kulento esidivorce abantu abanengi yimali. Kulabanye abantu umama uyabesebenza yakhe imali kayaziwa ngubaba, ubaba besebenza yakhe imali kayaziwa ngumama. Kulezikwelede ezingaziwa ngubaba, kulezikwelede ezingaziwa ngumama. Abanye omama kabakwazi lokuthi ubaba uhola malini, lokuthi uhola mhlakazi bani. Bathandekayo, indaba yokungatshengiseni imali, indaba yokungaphumelani egcekeni
endabeni zemali ziyabangela ukwehlukana. Hlezi ngitshela abantu ukuthi nxa ufuna ukuba isidudla njengendoda, thatha ikhadi lebhenki, thatha imali ngemonth end umuphi umama azibhajethele. Hayi khona ukuthi kuthiwa isawudo kalisekho usukhipha esikhwameni, kubuye kusasa akusela tamatisi malini, kubuye kusasa isawudo seliphelile, elidla njani idlalisa isawudo. Kulabantu abangadlalisa into ebabayo. Hayi bathandekayo, uhluphe silalo yikuthi siphilela imali kuyabangela idivorce. Kodwa uThixo uthi yena namhlanje encwadini kaMakho ngo-127 kulapha okulephilisi lakhona. Makho 127 ivesi ngelika-1 levesi lika-2. Ngiyayithanda livesi bathandekayo, ithi yona uMakho 127 zwani ukuthi iBhayibheli ithini. Ithi uba inkosi ingakhi umuzi basebenzela ise labo abakhayo. Bathandekayo, imizi yethu ongayiyakha iyakhiwa nguThixo ngaphandle kokuthi uJesu limcele emthathweni wenu. Lingaze uyedinga imithi yokuthi uthambise indoda ilale ngikhaya, kayingeki ilale ngikhaya ngaphandle kokuthi uJehova awakho umuzi. Ungaze uyedinga imithi ukuthi ubaba lethe imali ngikhaya, kayeka ayilethe ngaphandle kokuthi uJehova awakho umuzi basebenzelise abawakhayo. uJehova nguyongenza umkakho opopotayo lokhulumayo aguqule ke. uJehova nguyongenza umkakho ehlulwa yimizwa alale ngikhaya. uJehova nguye yedwa ongenza bathandekayo izinto zibe right ngikhaya ngaphandle kokuthi uJehova awakho umuzi basebenzelise abawakhayo. O-ante bangazama wehlule, omalume bazame wehlule, amadombo azame wehlule, kodwa uJehova uyawakha umuzi. Engxenye ngikhuluma ngisenze nje, kulabanye abantu abahleli ndawonye kodwa sebadivorsa. Engxenye ngikhuluma ngisenze nje, kulabanye abalamaphepha ase-high court. Engxenye ngikhuluma ngisenze nje, kulomunye oplanayo ukuthi sensiyafayila idivorce. Mana ngimemezele emsakazweni wonke umuntu esizwa uMalakhi 2:16 uJehova uthi ngiyayizonda idivorce, ngiyakuzonda ukwahlukana, ngiyazonda umuntu owenza isihluko esingaka. Bathandekayo, ngeke njengamaKristu, ngeke njengamaZimbabwe senze into ezondwa nguThixo. Nxa kade ususenza idivorce, hamba obuyisana lomkakho. Nxa kade licabene, lungisisana izindaba ukuze ekucineni lonke lisindiseke.